Rero tro meru twina thina na no ntoni nuikirwe ndakwira nkarera rotero kithoka kanisa yetu wa mwanika na ntora yetu kuma Kemwau ukinya Mwanga Junction imbombete otalamba imwe kulukie mba 15 actually kuri na pastor muchoro kwa ta Elias Krimi ambirire atalile chiaginya mba 22 kathoko oneka kuma gakurine kauga Kemwau kwina Mwanga Junction na tincho biake birabi kwendo in some of those dens non to imwe nyite ko bwamba they are dense bare ndia bagaye kanchobi display ko disguise that inchobi bakwendia lakini okay ya kuthiata watri mabaina mandawa yange yatekweleka bangi you call them na ikyo to minkuga turina ogwati na ikyo to mitore kaga sinod tonere antubeto muno antubabethe bakuthira na onarera tweta na mbere kwari na antubaito babethe ukulukira seminar chieto na workshop chieto na conference chieto tona kwebo by beyond the summit kwebo by beyond seminars na workshops na ikyo to mtoto ngere tu bishop weto wakaga turena rother representing bishop kore na wonto kwatura kweta wa Meru Children's Home. It is no longer a children's home. Kaga sinod ni ambirerie rehabilitation center irokwariria. Kenda kesi simu ira tutukomba ko deal na chio at the church level kana at the circuit level to achingira njutikire experts. Bageto otethia ntubetu. Lakini kiore kira mboria ne ate kedra kwebo kanisa yombikia kuwethia kurieria te ayuthi betu kana antu babethe bategoria weta kiri hub kankwire kwebo kanisa yombikia kuwethia bwambere antu betu babethe kiragi utuma bau kumandene mandawa ya kulevya kwina gintu barire kiwito idleness no ndo muntu age yakwithira atina ngoe kurita no mwanka agachontu bongi bo mukibishwa kwina gintu gita wa peer pressure no nto muchoro kwa na kuwithia onto bona nani kwenda kuwithia so ne atatore kanisa tombikia kuwithia to hakikisha atande baito bateo kinya kiwango ni kiuka na level ya wita rehabilitation center bwambere tore kanisa no mwanka to create an environment ya acceptance aranto babethe bagai kuiba kwendeka no nto ingweti kyo timu to atendete kwendwa na ara muntu awi kwa accepted nenda okarakaro kenda muntu agai kwa accepted kinyantu kweranga okera dire minister buenende nkwenda weta seminar tomba kwa manto ya drug and substance abuse nondo muyuthi ora mbere na ikirwe that na kwendeka na are accepted akeya na athikire ne atagukwiranwa lakini igitare to create a hostile environment na to tu judgmental ankwenda kwira antu babethe batenda uichere kania kwe na batwe so tore kanisa turi na gento tweta counseling from a pastoral point of view na barabatira advance muno ndene mantu ya mandawa itumbo batethia na tukaraniria and we come with a way out lakini ndo yako ina case inge chia what remit is beyond the pastoral care so niwe kwenda probably an expert nekyo no ntokanisa ngokwira rengi nionere kwina kianya kiu no ndo muntu yo no tukwenda nende umurekia tumugwa no tutukure mwono from a pastoral point of view na ita akaore na akaorida we want as a church to bridge that gap na kwenda kwira kuma tukwambiriria our rehab last year itombete otethia ndo baingi na kinyo eta ku tha ifinias majority ya antu bara watrima kuo ne antu babethe na remwe nkari nthire muntu kiombe chiuria imbie to manto ya okarika ngaichokeria nonto probably kinyanda ene anja chieto to create an environment conducive ya naba sure. Tutena inyaka anya kwarania nabo tutena inyaka anya kuthiata na kwenda kumenya what do they do with their free time na igitare mwe meito kinyeta generation yenge ya kababa kamami remwe no ntoito ande to bande grete anto bangoe mwana nende arethia TV ne kana ndene social media YouTube na manto ne yange
no mera muntu agethi internet ine wambere research yako withie kuo wambera ni assignment yako Google kwina mantu jange yaraenda ne social media na probably taona the theory part of it akenda kuithia the practical bit ona nto bae kuja bangi akawanga kuche na tani ambiko buranto bae kwenda kuche bangi ona probably nchobi ere in the market akawenya ni ancho enkunda bikora etete hata ekari. So as a church ikyo gitomirenge ngochokiora mkwerere what we are trying to do kana ora tukoire kuithia tore kanisa iko make sure ayuthi beto bari busy no ntukwire kanisa yetu ina level mwanya tuke encourage makanisa yetu from the congregational level rather than what are their programs na program cheto usuri bwa kanisa yetu no tuneta wa Methodist tuba mutaratara so program cheto itomba korwa kanisa kedre weka program yo kiumike saketi gaika kia yo probably kiumike kenge sinondi kira kenge connection kira kenge. So over time anabeto bagedra at least probably for a month can even more they are busy narenge mbetekere finias mbuwe muno rothe ne ron December ire anabeto muno ba biye baito no kekere manto ama onkolokera ntano nekyo to mikanisa eto e Methodist ya karire nthi ira ichiori onto ana baba tanero anja nau na tutesho iba oba kweya obona kana iba oba okarabo inya baba karetie tore kanisa to ito kwenda okuria mwana omweye in a different way na thaito kwaria sinondie kaga ito tanete bieye ndene chukuru ira twetaga the mentally and the children with autism ira the meru mentally ito tanete round 1 na round 2 ekeya kwambia tariki 12 December natika aga sinondi yake kirogine wabore kanisa kirogine netanete ndirarege na mutongeri omwo wambera bena biye 27 weya saketi kaga narambumete akuru bako iba kuibanga na kiumia kirage ngitoweta bakambia nabo otana no ntuito kwenda ku make sure na beto yaraba kuritanoa bategoro nende no rere ndisi bategoro no rana ne na bau biraba ware yanore kana biraba unyano wete hata no nywe turenda obareta obakuri na different way ndene kanisa na toyebarita na the do's and the don'ts nonto tuwe kanisa itoetekanete na muno mantu era muntu akwirwa nonto there is power in once toeta batu to abaitira ataalamu to abaitira kinyama daktari bako yobarire mantu amandawe kulevya na ambi kenda muntu akiuma wewe ngo aka make an informed choice muntu ora akiora na ore areretwe na eri mantu yara thea kwenda kana aka make a wise decision kana wewe ngo agetana njira kwenda wita niyo na kaitene ka holidays ya holiday there ire ina aumbere no kudirito kera kiati ari kwedira ba so much into their careers na actually bamwe bethere nende bakira mwana itawake byoyo ewe ovu kwira ebebela we are so busy noko na kati ari nyapate ona kanya ka spend with their children on tukwe boba menya tu ruthe ro ikinyau actually nyabatetera kwira bambireria kuibanga bobo ngo bakero isasa baro weta koyo noko na kati ari batina enough time na nabo Phineas betekere nchoki kiuria kina njira kariyo kire muchiari ora kona ya karotha ro meri ile rurei muno kirewe ndendo muri kiuria atire imbi bio tumaona ya karwa kuya atuma mwana kireyo yowe na kinya atuma mwana kireyo yowe me atu Nthuki ne wichi eta digital bayoyo beto meni liberato weta analog so ginya obachethera share na kwithira to kwenda rira cheri bo tutuma kiba yoyo beto itara rotha it's more simple ngologerera turi na achiari beto so kan kwenda kwira achiari kure na musemo yo chongo yuga a donkey dies with its load on its back kana ntiri kuyaya ireta murio yo ayo mongo yo ayo nte kwenda kwira achiari iba kue no nto bo stress chiana kana nto bongo tu kwira kue lakini kiran kuga ne atire tore achiari tukanoa nonto bwana betu mumero wira otinjo were mwe miguongo eyo sure nonto ana boitu to cherere na twareta ndene ya nthi menya remwe inkara nthi muno ndaili achiari batha inkariara muno nonto igitara batu to thoma in primary school achiari betu they used to look forward to the holiday sure na bakorire chukuru ekuingwa meito thoma igitara moi na remo moi na karagara kongela kinyolide oi kwa achiari bakiwirwo nonto holiday wetate ikongelwa
lakini thai achiari baroria ire rutha rukuthira gwakara yeka mwana ora erembi murio kiriwe na kinya mwana menya nirare antwara ate kwendwa na menya as much as atera muchiari yo that inkomenya no kwenda chukuru roro angwa bumancha bakamenya na baikire nkorone chio na baiko batina that acceptance baita ba michwe na angi so gran kwenda kuimiza muchiari ne atere tokamerua ingrid ya kwenda kubeta our careers na kinya our social standing at the expense of our children. Sure. Na renge tutomba kuwa na beto ibakare chukuru from January to December. Na ingwete kia ikyo gitomi kinya thirikari yaugire otimanto ya tuition. Nonto mwana ora na wetia kuruka. Kinya we finance utomba kwethia ngwene antu koyonthe. Sure. Na rune we yarenge na okerenge no mwanka withira na kanya gakuruka na ukaithira utena kanya kau ukawa to gintu gita wa fatigue kana burnout na ro ukawa to fatigue na burnout yombo ko simantu yange ya kwenda ku relief so kandombe acheri na ite yogi kinge muno tima kosa bwana wita ukethio yowe it's very good kenda bamenya kinya na araba umite lakini renge orikane kinya rana baba otuma kebo yowe bayojo beto baba inge probably no batwire kemile irache kitene. Sure. Na muno reo toma mwana omware kiri oyowe. Muno se mwira bawitha kentano chiari. Mwana oromba wita kinyaka wato kuinya na kulukiro manto aya. So tore achiari tokeya kwaruka kuma kire responsibility chieto tundelegate rantu bangi. We can never delegate parenthood. Sure. Na tuteomba kunengera muntu unge ngwira tubati kurita tuitu tore achiari. Mwana uwo cherire you understand this child more than anyone else. Tiki nyamo ware ongwe kana muthako ongwe no ntore moga ya kuthoma mangaseta in the social media ana baraba ti kithe third party baba ingi even their self esteem bwa wethirwa manto bareana baekura manto yake o haunt in future. Sure. So acheri bethira bena proper time na ana bo na kuthia ta kinya wethira wingwene we yogoroko uri mwana wethia wita atia no akuthanga no akwethiria onto butibui kenda mwana ora komba ku open up na kwaririe no menye mwana okune ate okarakara na tukelagia tukwithirite kana kwiwo kwithirite kweta mantu ya nchobi kwithire kingia na actually kinya bas kwithira chingi na actually account ya Meru sorry to say lakini moye irane ndichimenyekana na kana market nchobi thaire high actually no okay kuwithia research ni moya account ritongeretie ki wendia na uribwa nchobi ne kwithirite kwena inya regulations ati nyumba icha kwenderia tuwe nchobi tibatire kwithia chie some distance kuma kichukuru nuko na kawa tho bubithera bukinga kwa na ibwithera bweno guni kinyaburiko Phineas kulingana na umenyo brande na bobo kai ingomenya kuri na iwango mwanya biamba kana irabo bira bienda irwo nchobi kuri na baraba ina license chia kurura throughout the day na kwena baraba bati kurura mathamana na bakainga mathamana lakini from where I sit no to inkoloka ira probably agatauni ko gakwa gagakurine weta mwanka mugene all the way to makutano nte wete kia watho borabwe kithirikare Kenya na kinya county eto Emeru ibukuthiatirwa na nio kwenda o challenge county eto Emeru okolokera the alcohol board ibarite ngugira bei yitenere barita kedra ko no ko bati ko ndon chobi kuma thago mne yele chero kire iba bati kuthia I mean thago mne yele chiogoro muntu ore ra kethia rurete ntuko yothe na bati kuthia toa na kinya watho bokarita ngoi abuo kinya ithire kuinga guntu kou gukaingwa no ntore more atogetekeria mushrooming dance dene matora na muno dene residential places iya kwera na ba probably kinya mwana omuti anja wati o mwangwe but nende kwina kirabu nyumenjeo agaiko rombo rokino no au mare mbwe nyate kwendeta weta rombo ro mukuchie kinya no ambi kunyoncho biu so ingwete kia kore na muntu somewhere ate kurita ngwewe ukora kubatirie na nio challenge ran kwenda kuthro kire ande kwa bathirikari ibarite ngugiyo no ntukinya itwira wati service to humanity, service to God. Igitera bate kurita ngwewe ora kubatiri kinya murungu wewe ngoa ate wirua but mbuku kinya batu as a society muno turi kanisa we have to bring forth our voice
nonto baba inge beto itukumenya irabo bitha irabi bati kururwa kwethira gwikirabo gikururwa kwena kwenu kana kwena kanisa yenu kana ntura yenu na no kumenya kite bati kwethira kiruori throughout the day take action na tuite turinge report kire the concerned parties of course tiko ariria mantu tu ugicheria mukono ne njarene chietu lakini tukari na the concerned authorities kena baba komba kuyukiria ntu ba Italia na mantu yetu ya karabwega as a society na tukirigia mantu yegie career choices achiari baba ingi bethera bena mentality ya mwana kwano mwankethira yake ya ndaitari mwana kwano mwankethira yake ya pilot na actually aritobo ana baba ingi bethera isasa ukuma chukuno kwenda kwa ndaitari wakinya form 2 ukachenjio kwa amba clinic officer wikinya form 3 no chinchirie no aire kinyanas wikinya form 4 actually on to pressure no aire mwachi nuko na akachari bethera bakinyila kiana bo kwethira bakiuka ki certain choice ya career in their lives and is it really necessary kana ontobo ina maana kama bina kuga Phineas nonto de ndaitari tikuwa mwana kwa no mwanka ndaitari kana nonto de wakili kana nonto de pastor no mwanka mwana kwa ibirande bora akito bati koithia kireana beto no band device nonto re moto omba kwithira probably to kona nkolokia braba kona na yoraba progress no bageta bakia ya enlightened nkoroki na bone ndenda kwa wakili lakini ndabwiro kwa ndaitari ndenda kwa ndaitari lakini ndabu engineer nkoloki na Phineas kan kwire ronoro amakana a true story oni nde na muntu mwambichie muchiaro wa mulasimithia weta kuthoma a mwarimu nonto nja yo bonthe ni arimu inana ithe na nonto atenda ukara yakago bishana na ithe kana na muchiari muntu arathika areta university arawethia kithomo kiawe for 4 years bachelor of education ntuko in graduation arera muchiari wawe baba no ambirira bro kwenda nkara na ndakwathikira na ndathikira certificate ya warimu nioi but yoni in my life I've never wanted kwa mwarimu nende na nbetikiria nga pursue my dream kana my vision na muntu arachoka chukuru weta kuthoma kwa wakili so miaka na wasted so miaka enera it's a wasted arera that is certificate erora ndaya warimu but as far as I'm concerned oni ntekona nkibwira kirasine kuritana kwino ko mbwira nkoloki so tore achiari itureke kwenda kwithira twina the final say kiri mantu ya career choices negyo gitumi ntuko kwina inya experts bara tombe kio tumira bakomba kwa advise na beto based on their capabilities tito enda no tito kwenda probably kwero anja chietu china ndaitare nja chietu china wakili nja chietu china bana ba tuga no mwanka by fire by force no tuyitara mwana waga eta ndene karia yai imboneta baba inge atikwa aneri na ati find satisfaction and out of it kinyaba moto ombo bachukumira nao ukaithira at the end of the day kuina consequences bamo bageta kinyaba commit suicide bange baitonye ndene mandro yatu kwa reria kulebia bange kinyoko na muntu arare mwathiki ya very hostile no tuna wikwa oninte na sente kuthikirwa kankwirwa yarambaterie kuwithia lakini yarambate kuwithia sa human being so itwetegeria na beto to band device but let the final decision lie with them to banga inditora kwa girite na tukirikia nende nkwe tuendeka tena ndaika inya kwenda nko ithatu kamera kunera mataro yarombekia kwithiro kya muritora kana Mbithi kana tuwe muritonto baba ingi baba irutha urare arome rutha irura ya na muchiari ni ateombike kwithira wivera kwendeka ithatu kamera kunera iboboega Phineas ka nchuki kanya kambarie na mbewe Mbithi na onirire umwe wabo mbaire utoro bo twendene yabuo tukethira twina mpuya mantu non to kwina mtu mwenda giro yatumirira moga we are living in a quickly generation from the French to the microwave to the mouth na turenda mantu yonthe na haraka wona Phineas yetethetie ngari na
kinya ni kwenda umitithia mbato tayo kieta muichi uri Phineas agitithia ngarere Mbia kulokirire. ina kulukirire ina ritete mbechei kauriri muchore kauriri muchiari kana ne atia burankera mbewe Mbithi ni ati Rome was not built in a day. It wetegerio progress slowly by slowly na buonka tuwe focused na tukomba ukinyara tubaterie ukinya mwathana mbere tu nchoke mbere achiari baraba thikirite gitenere rotha rwetu rwa chukuru kana December holiday iri hamwe na atue ito mekia na betu bise twabangwe cha kurita na twebangwe cha kurita tukenda kuithia kinya follow ups riroti ya mwana anja ni atethia wita ibao ethia nabo na nkologi mbere achiari renge yorambwire ukabele empowerment programs makanisa ya kuithia tuikwe ya kato ku waste resources wikiana nao bweto ikwanda mbeu na utira murungu wewe ngwa aumithia mbeu ira na igitarara yagirite mbeu ikomba wetatea kuma so achiari baikiana in these programs bate okera ontu kinyamboreko na betura sta murungu atimanto yageta bubwega kenda na beto bakomba witemera njira bebo bongwa na tutuimbere yo tuibangaida Na actually we kedira irresponse ya mtu mombo tekutayatuma message kwa some parents don't like their children joining other youths in their programs ending with ya tionto bobo onto bairita no mantame yayo bawatani dia bariamwe na kwa kwedira akiwa hello mutano wa Phineas akethia mchungaji umwere to the boy. It's unfortunate that a parent comfortably sends their sons and daughters to a boarding school for a whole term, but they get worried when sending them for 5 days summit. Murungu ato menyo mkuruki areto Cliff Njokijiro. Actually, it's funny, buramu tiari atuma mwana boarding ni datu, lakini atendo mutuma kia conference yentu kuidhano aki. It's funny. Ungia kedra kiwa muga Phineas elimia Reverend Lengo Lisana, then gone for the Reverend he has given a methodologist. This is because each and every day holiday we have something for the youth. Na diritaita rakia kinya mbango yeko kumatariki 10 December aretwa Kanyire Mukiri kumagidongo sake tu secretary yoso nueva secretary onko bosi not messenger actually ninda ya under paraphrase na kwa ongea kwedira ikiwa salimia mchungaji sana tumebarikiwa nese mejera chumbete kwedira chietu kinyela na kaita kane tutokeda tukikera katanta ki rwairwe turuke rwari nkabo na ntino ntuba kwedira awa taneta na oni tukeda tukiwa tana renge mbua tuko ya Jumamosi ke ndeto chero da mugwanja ingoteke monkira thayu thank you so much ntuba kwedira kikinya. Thank you Phineas na kawa dari mwesana. That was very good kindu Mbithi betu na kinyati ari betu. Thank you. Anu tukotha tukekera katanta ngakwenda kaita akeya mweni otweta wa Reverend Ben Mwingiro Linguli na ningetwa Phineas Imana.